Slepo se vas dok uvijek kako rad s klekom ne mre da kaže, posplan sam bol. Ještě je bol. Iznotelo s mene bol. Ale je spod bavica. Uvijek podržao. Ja dođem u 4 popodne spuštam. Kaže ovaj komšija sad je stavio. Oči me čovjek s nečim. Kaže ovaj komšija sad je stavio. Kaže da je Udavče, čuk da ona spala. kuda. Kako smanjali je ovo mene da li? Kako zove spavo jebote. Hoće pecacki udavče. Ja mene uvijek urip zavra, to što muda. Davlje Kad je prodaj. zavezao psa, uputio zavezao ga za Volkswagena nekog. Čovjek upali, dade gas gore od kanje, gore do repačkog klanca. Raspalo se auto i špaga i pazi se u... To je precizno mjerenje. Čovjek koji je pubolski udar. Ja sam imao nakuplom se, on ga pasulja, on ga socijalno. Znaš, ne socijalni pasulja, nešto sve u njih. Šta? Dobro je pune dvije, one vreće, one vojničke, one, znaš. I od nje ukrini kod barbe, on ga trampio za vinom. I onda vino trampio za cigare, to nje uripač i napisao napis, prodajem cigare. A imao 12 kutija, kola. Prodaj kuća. Znaš ko je došao? Došao je onaj klošo, onaj vijestem ciš, onaj mirni, onaj... Kako se zove? Što pere kola. Ne znam šta pere. To pojete prije. Došao hoće da kupe dvije kutije, fali im 30 veninga. Rođeni mučima. A to je za komu, kad legneš, ono se ovako mozak prevezu u Smederevu. Onda ja si veli mozik i tijelo. Imam ja pjesmu. Maro, to smo otimat bol. To sam i To je njega, ovaj broj. Znaš šta sam ja kad sam izbjegao 90? Došao brzo u 95. Prekaj rata. Sve da ti će ti je najao. A to ona je deda što je to je Cijanović i Pjade. Da je kaže neću sutra, neću juče, hoću sad hoću. A ne se došlo ti Osim bunik, Kaže, ja i deda idemo sad. Ali vidite šta će. Provalio po tepu.